alaykum. Tuna sadaka kidogo. Asanteni. Olarak bizlere göndermiş olduğunuz gıdaları birazdan önce dağıttık. Allah sizden razı olsun. Allah kabul etsin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم سهل لنا مما نريد. آمين. ونجنا مما نخاف. آمين. بفضلك يا لطيف. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Tunaomba mvibebe wakati video na mani. Wakfi olarak aldığımız Kur'an-ı Kerim projesi bir kısmı şimdi bu medresedeki gördüğünüz çocuklar levla okumaya devam ediyorlar. Hem gördüğünüz lev Kur'an olmadığı için bununla okumaya devam ediyorlar. Şimdi biz tane Kur'an dağıttık. Gerçekten çok sevindirdik ve inşallah devamı bekliyorlar. Şimdiden Allah kabul etsin, Allah razı olsun diyoruz. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام